Habaya keren bagi nom patai kubor uba titas starwell kan ulong bah kejing elang jong keseng UDP. Kibabun kinong elam kelepen pau badeban penlong no ek election MDC hadir melakut ke samoi terekam. Hendai ke sarkar jela kelepen jelan ke samoi terekam bagadan ke delimitation committee. Kumtai ke aipor yakni ke komiti bagadeban pendep eka kamha ke por ke balabu. Ulong baka UDP kalong ke balakloi benele kene election MDC hakano kono ke por. Bad kakwa badeban penlong no ek election kat kum kapor ke balabo. Namar ban penjelan kum ni kalong biet bad kapor keladai ban let no sopat ba. Bad ai bu upat ba on rai ke ai ke badeban rai. Unong ilam kaliang persya ulong balada ke delimitation committee ke IT ke kaipot ke deban long ke babiang. Kam dai syuk bandon ke jingyanya ne jingyatai ne bandang ye pen becu syuk. Namar kan lampen ban sya ke bandang simpor syuk. Kajing semua ni jom kita buat. Tapi kita ni dalam dah kumbang ala keren ada pasti datang dalam dah. Ke election ke dalam lang ni kan. Kebamut hi mat singkut ke tiap ni dalam lang na election. Dan rai melalui nomor ba nagaliang kasatar kala extend nomor ba ke ong ba kadang bani ke delimitation committee. Iwala katar ni la aipor ya ke delimitation committee bahkan pendap ya pertama ke puas balabu. Dan kalian ke jemi yang kapati yang kalau mentai ni long di bawah floor ban yale ke di election MDC haka ni ke puas. Jadi ni dakwa ru pa kadi ban long no. Tak kun kapor di balabu. Mengal ban sepenjalan kami so kalau bi yang ru nanti MDC ba mensia extend yang so ba kalau ada hi kapor. Lek nak syupat ba ai tak ba on dah. Oh, ke kamram ke delimitation committee kalau ban submit na ke report malah ai ki report ke kelik ke taruh ke syong pak ke delimitation committee kalau akloi ni ban submit itu report. Namar ba kacing kuai ke jumi kalau ba habaki submit itu report jadi ban long ke biang kan. Dei syuk bandon ke dunia nia dei ban chen syuk ke dunia tai dan ke dunia nang ya penbet syuk. Kata le kadang simpul. Kamu ni hab ai ke por ke bakelik ya ke delimitation committee bagian pendap ya kasam kat kum bakadai kan. Hadu menta ke report kalong confidential. Kang ba susau tu hi ba kalak takluk hi jan baro hi konstitusi. Tam gitu di badan ni ka numbers and voters ke babu. Kalak palat ya kalau saya kamu pandang itu. Ika ke election MP ke yakin nanti election MLC. Cuma kumbalong hakalas MP PUE. Ba ya Dr. Jimino ni lah pesan baka government atau itu. Ini simple gitu. Kalau pun ini kita tak di dan laka jong ke kompetat ada di MP. Saya buat laka taru empat lah dan ong EA yang mentah dengan lah pasang dan kandidat dan kita di sitting MDC pilih kerjaan yang konstitusi. Kemudian assess dan analyze dan punya penduduk itu yang persan di tentu. Memang ini dan lakukan organisation atau konstitusi level. Bukan syong hati. Iya kata kajing ong nanam menjual nomor ba hati senang kita mensuara kalau juni entah. Ya juni PDF atau ong dan tulis na itu pasti. Kami ke 6 orang bagi tulis na itu. Belum tentu. Uba titas starbal kan ulong baka jingba mesim bentau MP jang kesilong parliamentary constituency ubana keseng VPP u Dr. Ricky AJ Singkon haki election manjit speaker haki yang dorbar Lok Sabha. Kade gabam syongnya namar uba syong haki speaker ude ubriu uba mesya aliang. Ulong bagani kerai ke belasyam du Dr. Ricky Singkon kala pensyayong yang ipat ba. Ulong bau speaker haki yang dorbar parlimen neki yang dorbar tauan ke jelan awat chairman haki district council kipen i bekilong kiba mesya aliang. Ulong habajit di ubriu ubam don hakan nunggal aliang kumta udi bandon neki jingnya day bad barok ki MP ke belajit hang tu. Lada UMP nak keseng VPP tre bani shimbenta syuk haki election kamut upeni ba vote ikaliang sensyar neliang persya. Uba titas starwal kan ulong muli iru ikjing penpau ki patba ke social media ke balakan no ba kejing ba meshim bentau MP hiki election speaker kalong kum bekerja ni kaliang sensyar.
Ndrai UI bet jo pat ba ban bishar ndrai kat kum gujing sngo jung uhi kani karai ke balashim du MP kadai ke bam shongnya. Jadi kumui pat makinong song senong jong ka Shillong Parliamentary Constituency. Habang nila yo ningkong habang nila yo UMP ini dia kamu baru hingga kemen kembelong mental di UMP jeni. Di habang nila yo UMP bang pai space for parliament. Di pat ba di expect di ke rule ke jong UMP di dalam parliament. Kata legislature kamu kejudan arliang kui ka relief kui ka opposition. Mereka UI mentalang bagi social media. Gabun kila comments. Ito ni ka tinggal jeng MP jeng tersimpan. Ba imdan haka ruling imdan haka opposition imdan. Jadi laral dan syam merway. Ito ya kata si kita laral dan start jeng imdan ini. Yang mereka ika bangilang concern kalau ba isu semua sanur pat kum tipat ba. Kaya kajing mentoy kada tipat ba dia. Lada kata kajing le kajing lada kade ke bara kajing mentoy kan bahas dia. Kabaar pat halo kan kajing dia hospital. Hi hospital udai berobor patung garuti sensar di India. Kalau haka legislative state assembly ini apa parliament. Ini ada sub council itu ada dia di Jerman. Kamu ngipin iba hospital ulang neutral. Ya bang ijit yung griyo bang penya ya kayen berbar bang long neutral. Dan udah bandon gajinya day yang barok di anti daerah itu. Bila ada anti jadi lamar bakadan election abstain ya. Kabumut upen iba umbut ya buling umbut ya opposition. Na sustan gajing snow nakalihan ke tengah. Hakadu kom uni UMP uni sekitar un kaum ya UMP jadi. Kayak reaction dong sekitar. Cuba ke reaction dong sekitar kalau ba unum dah hendan namarun ong ni UMP kembut yang lani uklaman simbentah ke sekitar kan. Dengan sudan kata gajing snow mo. Kami bahkan kok ada kamu ada sudan kata gajing snow ba yo ka katakan mo namarkum UMP hantai dan kam sibun dan kam diperlok. Wah bandung ya sila dah yo sekitar bahasa tu ya kajing dan kam UI lah bandu hati komiti kita kira kemudian lah ila bandan hati kom member jadi parliamentary committee lah dan contribute sibun no ada di an jadi di kamin jadi ini become betul kok parliament tengah ngaso ba kami karai kapan sayong ini kan kita ba ni dia kalau ba isin ni kan itu jadi ngai mentasi dan berkomen lagi angga kajing bom abstain nak dalam kumba kesan kerja yang nak entah jadi kita tahu ni apa bak mak ya baik punya kai dan punya bisa ini nak kajing so jangan dalam karai kita namso somnya